na emrasebe dwani de made show mo Madina abato mpesua so Owura Francis Xavier Susu obusa asem bi wa ha obusa se wan eto aba ma sa this honorable man ya semu nti wase wacha se abato bi omato aba bi na sa opanyini omoto aba ba no onim krofo omoto aba ma sa apanyini no nti apanyini ban ene waka no ho asem ni gise unya the Ghanaian publisher nti the bonka atande sa na ti duru ba bi a ensam no nti ase oto the bonka atana kasa no atumu ntene na atimi enso aboa wiye pa the Ghanaian publisher nsema wodo de ba ye no ebi eno no me ko the finder the bonka atamu na Bank of Ghana demonstration mu yetia no na yes organizers na ka kire Dr. Ernest Adixon say he wo mu kombesamba wo ma se Jesus Christ no entuti sombe obeba enokre wo sombe samba pa no the petition abe pochiri wisem se je na kokan no hem na oje na pa amwamwa no manim ka bete paw the finder the bokrata na ebo sa amanie fofram di tuam enie na omamu ni na nkro no doso na nkro ba ko a emu ohye pa a konkra mpunima ntema ye fe no ashaman ashama no eyowura bi afa ni ashai ni ashai na di sakro we atu ne din na eche ni ayi ashai town tu de ba ni twa ayi ashai man na ashama eho hye papa onipa we ni asote tema eno tu free tema eno no akobo ne sesen ewo baabi eno to won mu din ashai town ena abaye ashaman ni ashai baabi on na binyame for currency yi na ashama ho eho hye papa yenima de kwa papa de ko hye ho eye krobia anabronu bi won kan ya eho hye pa na wo ma wo so mo ho yenhwe ne anjodwo makoma ho ansa na asama ba ashama for catch aban say wo mo ma no bosume baaku mienu na se na from akoma kwa duosia ntam akwanfo a ewo ashaman NPP abayo mampani na nadu danko kufado etua no wo ma mehwe anfixe ekwan na ama wo mo a wo ma kan wo mfi no busumi mienu wo ma meya wo mbeti ashaman ashai town wo mbeti ase pa the finder anopay na yankoya ni mwan what the finder na buy yo nti the wakata no emu ene ya bawura no wachem se ashama de na ade ba sisi ano ja wono so sa de aba je omo so atomo agumonte so omo ye oye kire Ghana man panyini His Excellency na nadu dankwa akufado akra na wono so esu eye maame Teliza kofo a wanya ne ba bi ekọ chese no nsem enya asem keto de bokatai enso edi aba sanso na nsemtwani mapa Owura eye Kwesi Plat Junior so ono so kure ya so esu ma metaliza akofo a chese ochemse ma me no oyi obi a chese osomye ne pa wono kwaredie enso so emu eja MPP amanyoko no so bowura mu a ochemse dwadifo ebinemo dwadifo ma esu kiremu se ewose ebraso sa tribal politics no ewose ejai ntiano so nsem da bwakatai ede aba mrasebe dwani de made show mo France ayire bia ba tompesua so no kure ya so woye oso afo he da obodwumade ne totoe eso esre senka yenhwe na eye dialysis eho esikatria ne ekosoro no epenfo hwe kra na kiyemfa nkoka eye apomdin si achiba enso so eho na ka intimi emwanti National Health Insurance Scheme no openchem se kebe ya eka ene yenhwe na akomayade ekobasa je dobi enso so ekofifa eye fidie mu ni ahwe ama wanya pomde mapa sa eka ye bo ho ni nyina no yemfa enko eye apomde si achiba enso emu ntimi emwanto do akodwo ponkroma so ade srede a wode eto aban so enim eno no daily analyst insema wodo de nam eni dem di twaso eye Daily Post de obokrata na say no a demonstration e call to tia Bank of Ghana ensem unity pa esoso papa atimufo maba say pepe na ene say enu a asofu na adom ujim na dia wan say wo mo call demonstration nso a wo man hye atade e kire say wo mo ye demonstration wo mo dress it say de mo kwa sori kwasiada akoka nyame asem na sofo ba ko tumzen ko tin ko de foforo enu asa botai pa na okese na nani kura nya ebe yi atofom na ni abre
nani abre tum se na so ni yagu nani abre pa so focusem papa ena ba kon so agina atade as a Roman father no ono so kasai papa enti asofu na de omo gi demonstration mu enra intense se ebesi mpo a omu yom ho di na nso enra de omu yi wo manim se ensuo trama ponjrene a oje wo nti omu yi wo manim eje wo na enya no nko de esi wase biem eni owura atoba forcing a oye dom kuma no ba no dani se Adixon a oye penyino tia Bank of Ghana no woma prenti sika ama Ghana man peni na nado dan kokufado ena odi live enjoy champagne lifestyle on application budget eno asem ena Daily Post Democrat no ediaba na kane NPP mla shebidwani bi say ono ne party NPP aban a otoso CCA o se corruption no dos do na dia wanwan ya ne se o se corruption no egu NPP aban egu nanim asedodo enti ebra so wo se mo kasa former NPP MPO ena kasa no o se corruption is too much, is collapsing NPP government enti ebra so wo se mo kasem na dia koyi de enye Daily Post ena din sem wi ebai na Republic Press the Bokata no ensumu ensema ode enam ednie enye eye amrado oye kira NDC amanyoko no ne adehye bi omo Ghana aye tia no no watwa ho emfonyini sanso ede aba ebiem eno achi ochem se owura Johnson sedu nketia wo no ena oye titirani de ma NDC amanyoko no yeso no so wa drop a bombshell bi a chese eno so nsem da Bokata di aba efa abantuguo eho ti unya Republic Press no adomu suko no akenkan na eno achi na o kirem se opanyino no so preferenka tubre dibre wa MPP amanyoko no mo Dr. Afriye akoto no se wosuro ehu abo ne pa se 2024 wa nhwa MPP amanyoko no bedi nchu nti eno so nsem da Bokata ede aba na enu achi no Institute of Energy Research Security almost so ede nsem odo de aba ne nyina no frango no se de besi wi akwa gina se be kosoro se nkosoro almost so chirechire mu a da Bokata ede hu asem enso ede aba ewa hanemo ene anopai wei ene ensem afufuro bi eka ho ene da Bokata ede nam Mamenko the Daily Satellite the Bokata so ne bana caption ade odi abakase pa eye ochehene asem na answer no ko ochehene asem odinam so no meka se wutie the Bokata na poso ewa Ahenkan 93.3 FM yete Akuafa Kuma studio ye boa ye hu Afrikodwa Pew newsroom obetumi so adi achi e Facebook live DJ Kobike di ebebosu bia krata ebebosu bia no no so atam ato Facebook live amade otie no ono so betumi atedi nani adi akire bi kama the Daily Satellite the Bokata enam wom ochehene amocho for penny say ebibem yanum say ekom wa hapa na ochehene say yensi sa ekombuburo fita nyonyo no yensi anu enu ni asema ochehene eka tu pekata bito a obeche formula o ubehu formula eni yi calculations na ochehene suggestion we efi ba ne de ogina so a okasa krata felto so baako ena the Daily Satellite the Bokata no ede asem we ebai owura lantrematensi yento abanyi mampani a eniswade hunu ne so eho asem asan unity ewa anum sei na National Cyber Security Awareness Month yesi apawontema a amantue no wo mo apawontema tese awareness ne frase a anesa mo amoda nkrofo mobile phone so internet so scammers no ene de ekeka ho no mo dwumade ni apawontema no nti na esemo so mo nam ho so anze bepa mo hontoma the Daily Satellite the Bokata anopai na ye borem ewo uja we no okay the Metro Lines the Bokata no so nsem odi abadodo na no ya brobro so na o kirem se orura alakwajo kirem atenaja
wono so ehwe ni mu se obeye mampanyina o kire mu se eye ye raw materials no yes ade no yetu ya no ni asesa ne rekọ obi man so yetu ya ni asesa ne rekọ obi man so wo se no obehwese ye bejai ti koko ye kote ye hata wie na wo a ya betimi adane dane ani wo Ghana ha na yetimi dia bibi ofro na yetimi so aboa eti wotezi sa na mo no se nyame ya adom na obeye mampanyina obehwe no watu hu na mo na no so etimi aboa manuoma akọ eye enkan na sanso so ana wo kire mu se okopie mu wo nana kroma ehon so eye UCS Facility Management Ghana Limited for wo so akọ siesie eye wonom so patem de ma wo mo sanse nsu yire bi e man ho meso no etuade sie dodo na anti wo akọ so akọboa wonom tie ho nsem da bokata yi enso ede aba ewa hanom the metro lens nsem wo de ba na foforo bi efremu eno no de aka no ye de ka de ma de bonkata hodo no so dada the hera the wokrata ne de twa to anopai na nkramumpuni mantemu asoafo mampani na nado enyomu ye adwuma ewo na mamu wo mo doso pa emu baako aga na foni na anim ne ye ne nana mo ntuonti ye hu ni se o papa we die onu pempen wo sini pempen wura papa we die opempuntu papa we die ochisabi nzamfo eye nkramumpuni mantem ni na asoafo onimnyafo Henry Kwati na eno na Canada Japan se hwan Henry Kwati hwan Henry de Kwati oso itimo sumchen ade na osi ati pupupu a o yenyani se no nam no tututu jenefo no pam nkrofo bi ena pese nkran ye neat osi he ni na chi papa we osi sika e fa nsase nye sika ketwa owura Canada Japan se asase unsem bi a na sika botin be $200,000 enye sika ketwa owura yi afa nsase afi nso oko America US abrochimemu a owura Henry Kwate watoto adan ama ne second wife and enjoy chofuna my husband is the minister husband abaza my husband is the minister enti old minister na afi enti enwasam the hera democrat no ediaba chese owura Henry Kwate ono na mosa no obi ananso no ho na ono nso ne nanso de ano den dodo enwasem ena krati ediaba afufura unity wom no ye de asi okay ba kwa mo try story bi wo mu kama the informer no informer mo hono mo one famba informer mo try the informer story bi wo mu informer yes see me read the press now singa ntina mahu cause nensem no ya bobo bebre so ni na ya boso afenyo make na ka sembia baby etelindia before best okay akandifo no before akandifo ka sembi de kire wo mo mu hu ho no mo ama men kan fan free ha nya democracy no best option yes yes afenyo markings declares scones power drunk African leaders into your African leader na to me no na wo de wo pese wunya ugina parade na sebe ojunso ho still obedi o ma won sa sokore enye yie stroke achill wase wo kofie kosan ho yare usi da bi medi ewu na eya na mpem bebre no omo di animu saa no enye omo na wase ye blame omo bebre o omo aya na omo tetare ho no se wo leader no untumi ncheke no a ono so betimi atwi afam saa corruption wo ho no mo a na abeso wonsa na ama wasan ade bi winnim ne ekọ eya na hadwen pa tini de bi omo pe leader mbetumi control no se ye ne ye wo form ne yeso ye mo ya adwen ye sha hadwen nti na sem na okan na ye but democracy no is it the best option for Ghana? Is it the best thing it has ever happened to Ghana and Africa? Okay, democracy. Best, but sure. And a man I'm not sure. I'm not sure because yes, plenty democracy no. Edi suiti ye yankase ye ho.
gradually the so-called democracy is becoming a butt of jokes. Ghana ha. And I think if I say ultimate chere no. If no. Say ultimate to say wa ya chere ya apart from an honor dear. And your democracy be. Why am I saying this? Because democracy no and so it define say and penimfo no ebe share the living standard of omonkro for asama for me more mabaso o my ade papa this is what you expect ya chimo dan for say they will come together and do when ye hwe ni musa sene man so across for they will come together and do nya twom odan ne mpotem ha eku om se to ade ne nye wo na nipa onka da woko kan so ye bonsama no me say assignment enano me post ye wo me start senti bone ben pa na asamafo omo adi omampani akufu ado ne na aban ene ayi minister na ohwe akwan so no bone ben na omadi wom asama akwa bie ni wo no mo eye papa asama akwan ye papa ye nia moto udi careful from tema branch ewram ayi careful from the motorway no so ewremu asama ho no ura sama kuro no mu no ano sa eho no pe ene papa mo ne be no madi won na ukoko fa shaman ayi New York ukoko fa shaman omo fra ho sen kra mi refi chese ba bia babia shaman babia nye ka ni tibi kwa na kota mire bi mu na san pie aden and you call this democracy is the best option? Oh, freeway democracy say the best option. Every sem. She atimu dan kwan. Tire me kwan ye papa. Apart from nua omwa ye di free amusie ho, asene amusie ho a edikokosi yi odan kuro no mtwe no. Tire me kwan bi mu ye papa. Ayi community 6. Papa. Ayi number 9 police station anymore yard no. O branch for assembly on the chip inside go Google. Any old town. Trim crossing hono mo na. Eno ani akwan kota yes aba. E wa chimo dan. Yeah for the nana do amemu enu kota uyi asphalt na no ne kota aba. Boni ben e na MP no oteso no wadi aban no. Eni amani bi wa ya na ya reho. Aya na ya reho. Na hwe inti ade saying say omo free the achim mansa block na e wa ha no. Ade saying say sabi they don't think right. Omo nyini ye. But ebi nya ekwan ni pa on. Na I'm talking about Achimansa block. Na make no. Achimansa block ebi nim nya kwan papa na e de here. Achimansa district. Bosomi ebu akwa de yi. Me cha o ka make a block. Enya mansini o. Okay. Ebu akwa ne bosomi ni. Ma ni ba akuru kra mfiri mo ebu akwa de so mo menya mo de. Antu ka kutuku. But o ba sa say 5 or say 6 district ni a yi e wa ha yi assemblies ye wa ha yi. Boni ben pa na o medina na ado ne na ban. Modem ekwan ma contractor mumfa sika nka ho contractor no so be ne nam so ne sika san ne wajai na kakra na oye ni nyina no asan sei obebie mu so san ti si na chi no san sei ne oba be ye ni nyina eno so another cost for the Ghanaian taxpayer. And you are here telling me say democracy is the best option for Ghana? Hello. Hi. What's me ara husemu? Me say yen have tie fan kran kwan so ibra. Sometimes kran no weekend ni duru no obekwa na wo dwene ho ato adwendwen. Nya na wutwika no but na wo dwene. Ato adwendwen. Kan nya on ese anya na abayo but na ato adwendwen. Ndu passenger na otima kotia sika kakra na ndo akono. O dwen driver ni na ne dia no so
ono twin double eye ba wra wosemni e na no memene da yi ka nko ka ma e wo ayi across so ayi kwam ho o mi refi ho Nazareth e fro no Nazareth na e ho no unimanya update bi ma men kan nko ka ma men kan enra me ko fa ho enra me ko fa ho no mi hu se is it Midwest to say Midwest yes mi hu so mo cars na san ba nkan no asem na mbeka no this evening a delegation from the office of how this abrofo no how obi onu ti no pay obi onu ti ano pay hia no an se kwan ne aye a delegation from the honorable member of parliament Oluwa met the manager of Midwest Construction and they have advanced in yes no cry no kwesi say yes no cry no cry ate ye da se ba omo aba ya huru se car ni si ho no and what's a baba ye camouflage no san question am person busan so wrong with us on be ye ho no kakra na anase wa banka sa be ye na adwuma e dey be high a contract from across to Agunaswa Duro na yes aban ni man sika intia tina no man sika e omo de kwa ni nyina so ma contract o o bebre atem ayi hayi ye tem na hayi atem omo de nyina ma contract o sika omo de atem dan kwan ni nyina ina rose ai ne ye ka bi ane ye twe MP awuram ye ka ane ye twe MC ya awuram ne ya bɔ omo ye mo no enyo omo o sika na hu oba na secretary enyo omo mo di ade na ma contract from the top na mama MPC ni MCC fo ni DC fo no humomu aye hi o say enye good ebi ana meme na meme mente de ekoso na se but to me there because we say yes anu a who create unnecessary enemies for MP unnecessary enemies for MC ono abana so bi beka no ebi beka no but ye body no ha hwan ye body district and titru me ka me nanado me bo MP ana MC din tena nanado agia bi a half na one so I say we say mo yes anu eno ma party co opposition no eno na mom lusu parliamentary seat no eno na mom because MP ni nye bone ni bone an se ne kwan asai watwe mpani adwen asi so se mpani fo me kwan asai ena mo so mo dia ma contract from the top MP ni krampo nim hu ayi ne dia ne say because of so oye MP ni tina so supervise I was say o baso ntentem be bi sampani fo me nkofo ni isu mo ye den fa ho ye de ni nyina ma contract o de man kan kwa chimpati fa dan ya super 3 years ni aden unim say ama number mu take ni school form jom no mateso get dom I say dem contract e di ni bottom sika kokoye akase MP no ni sika o ye ne den say entonso na ho de call form no suspend kakra enti anu say akasa ban nanadu man sika keke nanadu me sika ne mfanye na woni mo nipa o di say adwuma nyina kero fori atawo sika nyina bu mampeni no kero fori atawo di say adwuma nyina no ansaya obi ansaya nko ba bia on dey di say adwuma nyina and woni ni sese nso mo ye see ya dia ma contract om dia kwan ni nyina ma contractors o bebre enti say wo ya wadwene say o ye ti say bia DC ana MC enkofo how adwen and into won so ho tete o ye gbodin into won so ho tete o say na tie dia ma me konkope excavator bi na me fa me dwidwi so and also contractor no e de contract ne man ne say meji judgment debt say dia ma no ye dia dia ma me ye o betie asi so ya so ma o nsuma o eze kwesi enkosi koda Ghana na ebon say jackpot no etimi eya na mi problem ni say jackpot pa abai ohunson ye sika ni ho ne ho aso na ka no fori ata na edi say adwuma no omuntu bi boni din ba me mabo me ade na mwanwase yebetimi akate sort for project bi edi hu sika ne hu nyina ba atwamra de atoso 6 months o ye be wie na number 2 years 3 years ni enye wie anu ma dine wa me ntia se the more ya twimu no na sika na edoso na nkrofo so oju o nya coins no chat has here Ghana jackpot enye fine kra enye fine na ekoso ni na wose e mo mujai e wose o mo mujai project no unim se sika nya nya ready a mem contract never ma because e kwan titru say titru na so wo ye o twa so wie na sika ma no ojaya utimi sa kwan sa asa bi say oh yes
Oh, I am not the I baby any story and ye. Typical example. I be say contract na ba so na wabe sell kwan no kra e no ko. Omu twa so first way ni one. Omu nyi gates ni ma. Enti se nsuo a unse afi we nsuo ato fiti January be pem sabre yo. Enti nsuo ne to sa no e fam a because of say yen yi gates ni na fam yo erosions na sama amona bia na say kra. Ya ni suro kra sa omu first coach no. Omu gu sa first coach no ma anye na yi a. Enu kwa de ekwan ne say ya wan hwe a wo ka akra de fa so ebe ye sisi a. Ye wra kero furi ata ye mpa ne chew. Ono na o kan wa so meja na omudu omani akosi ya. Ono na o siese. Esiga ne dia. O ye adwuma yi ntua ne ka o so onye salary on na esie. Ye pamo na okoye. Ene wo mo na esie. Mi hu bi bia sa adwuma wo ya ye ntua wo ka na finance minister ye ntua wo ka. On na esie. O kwaje wa home. Adwuma ye ntua ka kwaje wa home. O se me nko. Adwuma wo nya hwe mfiri so. Chancha ne wode. Chancha ne de. Kwaje wa home wo se me nko. Ama say MC ni DC ni MPs bibire hu aye hi a enye omo a na we enye ye no mu bia nyame adom ye wo experience kakra wa assembly ne the we are government or ye na adwuma a ye tena ha kirechire mu a de bia wa MP na mo ha na ne ho ye wa hi enso so nyono a ya sebo MP for ni DC for e to de bia ye twa mu bam because of omo so omo no kasa se no ani ni asem no so ya se e to de bia ye twa mu wuram because of omo so omo no kasa ade woni mo hwe ni waja tawani so ase de wo tawani ase de ni bra ba so yo so sa asem ne tie tie de enye obi na kuma ntwi se akwai se pata for jaba pepepe mo ni mu lem opani keno furiata ye mpa wo chew e me ye owura we ri e pa che ye mpa wo chew no akan ti ata Ghana sika sem no a wo hwe so ne nya wo botom sika na o me se wona ma sama mpa bra obesu krom greater Accra hey me se Ghana develop you Ghana nko na nimo what is wrong ado bi se ekonani anasa nko focus Ghana yakọ anim Ghana nko na nimo ya dia me ntia sense ade a enye no etumi da hwa ada obe 10 years 5 years 3 years yemfi asama no ho asama no ope enkura wo US a oba asama na ni nyina bi wo ho inkura wo US yes omo New York wo ho brono no omo yo mo premise bibia wo ho asama ho no me ami nyina wo ho omo ya de na babia ni ho no mo kwan ye papa ena no me call ho no mo me said that pa ko toye me ko fie na me say no me ko to asama no hwade me ko ni nane na babia ni ho no mo kwan ye papa na me say ka ni timi chia na cars na omo eni mashama pa cars na eko New York eko ade na me refi nkronkure ya so mo Miami ho eko sa side ho nyina na bra enye cars nketo because car ke 20 bi nko enti esa boss akese pa no yenya ye dwuma e free of friend saying shukura de ko agbogboloshi arena side ho no sa cars akese boss akese bi no o za Benz bi no yes Benz akese eko because car ke 20 bi nko ya se we na me say impo kura car no ye kese ni mpo no etimi chia wa beka se mini atofom idi piaka o man dia ye be wuram ti bibisa say nti 7 December eso ne yekoto aba eya asaafo no koto bia na obo hanum na ya me problem nyina wo no eya mo koto bi hanum problem nyina wo no anka duru ho no mo a mo obi akwa ma ne be campaign eduru ho no mo a isifo ma mo wom but mo nka njo mo pen ye hia mo ha no mo nko na nka esi se one constituency wi ata so se yen ma anye ye kwan ma yen to aba ye hia obi awa ha anka ebe set as a good example Madina force sa ties good kwan mu o mo hye no enye na ye overpass ne ma o mo no me na me hye ni odan for ma kekan ka mo na mo nsa hye mu dem di fam I'm telling you people me ka dia kire odan for se mo ye ma se mo ye demonstration ne mo MP kura betimi abadwan ne mo because onim se ne e koso na enye politics inti na ya na etore bia political survivor was so come anu tum
an yomu ye ne de anim guase kase de bre no e de bre mu MC enti munyai mfa me ho no ade ba kwa me ba nyankopon ya adoma December ni manya 3 years ade ba kwa ma monitor omo e wo ha no mo ho pa mahunu pa eye sa ade no nya atwom ade ni ha no etunani enso won kan da wa wo benya kukudura abeka ne de wato otankuru am ene mo ne kwa ku mi fancy na ye ntwa so wa ha no we ya ye krampo ye koma o mi ze ko bi kura ti ba bi odi atem omu ho ahi bi ye koma o mi no obi ti ba bi odi atem omu ho ahi all because na ban na aka na sem yo yate aba betiti koko amu adi koko mpampa woda kete so asesore na bra me titi koko ma andi because wa ban net so momi en fancy akoma na ekosoro ayawre ho sa kwan funu e kan wa fa so bi da obeti ase agona sedro kwan bra obetiem enora me na msa kwan so bra obeti pi po anesa unim say yes anti no akonfo abaso pa akonfo abaso ka mi madam fo baako odi mate ye tata wo mo a se ka ntimi ka no o echinze de mo ye wo movie enkonfo so di moto de pa nyazam gitu ayifo de na mahu so o matwa so ayeva ayi Anamasi junction ho eko Anamasi na ndi mahu so me nkofa aso nti me mpese me kan wasem mahu so matwa ho no but anini de wo twam na ohwe kakra na be oni de otumi so matwa no matwa ho no na no kra wo ye ne saa na nsu egusu atotoyi teacher nto ayi na wo tweda wo be ko bi na me ti some say 10th almost so half of me mo na wo tweda ntententem na se na wo tweda kra de nka apɛ na mahu ni sa ka ko experience fiti na wo tweda no wu ya na wo tweda no ma ye pa da bi sisi ade ye sesa no se bia na ebusuafo wa kwantu mu ne saa no manu se bia minister afro na abentiana da bi first ne pa no ena onipa no ofi mu ane na awotwe pepe atene yetimi de na awotwe osofo be na hwe eye won tutu e wo Ghana ehye ministry be ase ministry of chieftaincy and za enya tourism ana wa kwa de ba se ba be say yes no okay ayi ni tourism tino so de ba se ba be say yes ayi ni tourism okay tourism ye kwa bomodi akobi na kohwe fiti achease kwa kinkansu kwan ye kokuro no mu chen o ahia obebo nsema magono so duro kwan no se no to dia baba na yareho oh edinyo akwan no asese papa enti ye besre ne ya na ema abufuo ba ni nyina ne se we chi no obekọ ti se chebi ho kwan nyina yaye okọ abomusu ho yaye ho kwan nyina prom abomusu kwan no yaye ni prom ye de street light yi eguso wonam ho no mo for once one hwe be wadwene se wonam Las Vegas chire ni abetwe wadwene sizo se eye abomusu kwan na wonam so we are not saying say abomusu for omun deserve better. They deserve better, even more than ya ma womo no. But nye ya na ema emuna ne abufuo bekurum eye didija. Nke siwa no ne sima no a eno ne ye friend wo nuado proper. Ye wura mo akwata. Ye se de ope bibia kọ kotoko. Ye ni na boro wa ya ade. Wa ye ne ma papa de ama wukuro. Da ache ombebo udin. Nemum sa adoye no a waye de ama kromfo no Ghana fo nyina nso ye wo manfo ye ma ye nso so se mo de kwan ne ma contract a mo mfa ma contract no na mo celebrity mo nkonko kate sword in a ground style na fe mu wia ne agya de ato ho contractor ne sika ma na innocent people mo mu na ye twe omo abo so ye nya de sa enya de sa ye mu man sa
Mu yɛ de sɛ de bia bɛma bufu aba afoforɔ nso mu. Ɔmbɛdi yia wo. Ɔmbɛ feel rejected. Heritage Christian University College anɔpa yi. Wɔn ɛwɔ Amasaman. Ɔsɛ mini wɔn ho adanseɛ ɛmfa nkyerɛ wo. Oba na wawie senior high a ɔba bɛkɔ university no. Anɔpa yi mepakyɛw mekamfo Heritage Christian University no. Emum ene ede ama saa oba no. Fa ne kɔ no na programs ahodoɔ a ɛkɔ so ni nyinaa no. Onkonko sua bi no na meyɛ ɔpa bene. Yɛbɛkɔ ahoma ne so na yakɔ akɔdi nkɔmmɔ yɛba na yasan bɛto nkɔmmɔbɔ no ɛso. Yɛkɔ akɔhwɛ NPP wɔ mo chances 2024 abatoɔ no emu. Mpanimfoɔ mmienu na akasa ɛde afa NPP wɔ mo 2024 abatoɔ no so ombedi nkonim so mo eni nkonim. Ɔmakasa de afa ho yɛwura afiri akoto wakasa de afa ho ɔse ɔno no nhyɛ da nyɛ too sure sɛ MPP ebedi nkonim saa ebiom Francis Adeni mo ɔno so ka kyerɛ MPP fo ni nyinaa sɛ so obi bɛka kyerɛ ɔmo sɛ asumdue wɔ hɔ nkabomu wɔ hɔ a ɔmo de kɔ 2024 a na otwa ntorɔ Yera Ken so utumi hu sɛ ɔno so ɔkasa out of pains nneɛma a osusu sɛ ɔmo de yɛ no a ɛha na adwen Yankonko bisa openi. Owura Nana Yaw Boachi Yadom Opoku Ajiman a senior political analyst. Yene no enkonko twetwe enkomo kakra. Openi woti yanka Ahenkan FM sinima che. Meche woni watie fo nyina so. Na pumboko de. Nankopon adama. Anopa ye pese hwe NPP wo mo chances. Ono mo kasa wo mo kire so mbe breaki 8. Yen just oppose what is happening now to omo ani so ade hunu 8 na ompese omo breaki no. Say na tie. Minia meda wase o akonya wa anopai. Na anse na me comment samso no. Ejidi ye se eye nyina ni sam se etitu fo mi no bi ana ahwefom. Ewo Ghana ha sei. Na Ejabuaje ye hwere fa ho kakra nti ubesensi so bia mu etitu fo mi no bi ada won benku so le kire ye ma me ye former first lady Teresa Aba Afo kwasiada no ana okan kire egu ya watwene ni ahwebai nti sad news at the mouth of Snukuku Kwamenyuku NPP and Ghana as a country because social no modern boy or ball ewo Ghana ha na unprecedented dance na akọ ndi so afemwa enoch tay friends iti mensa which also one of the best politicians our country in Kenya which and the contribution to the sports sector what Ghana has here now unprecedented inti Ghana wa friends inti no mema Ghana for nyina yakọ mema NPP ne NDC nyina yakọ e wo sa kwanso na minia me comment am so a ye rusu afia koto nsem so okọ Ashanti region Kumasi ano okasaye na me no nsem no matie bi na matim so akan bi na ohwe nsem na okase ohwe Osuku Kwamenyuku NPP no ni china braces here Eden adin so kasa so o share friend saying the members no your party members no aho ke kasa here wana ho fama de ma party no e wo form esan say ne ma bi enkoso ye emfa mo wo ma setenam and so china so amano e kasa na 8 na de NPP da bia e da one ano say ombe break 8 no na 8 no e break no na form fi say ne ma bi wo no na and to year e be ma 8 ni beki ayedin and ntina isan sa ma no so e kan sa nsam no ntino me de me kan ya say de ntie no na oka no enyina ne say party no see the morale of the party members are down ntino say ojidi si yankopon ya adomo a delegates be hye no munyam amo atimi abe correct ne man tentem na tiwa bo ma the party no abeki 8 no and also say impo to sabio 7 prejudice so no mpa kwa ni nkunim na say ada asfan didi nkunim a e wo say sa nipa no
it takes his idea okay into consideration. No, boa party members, no. And yet, the party members are, and you're limited to 210 delegates. Ekwakotaba November 4, no, or chere over 2 million supporters of the party, and over 3 million almost about them also. I mean, you could. Or no, the our kind of the but you as political analyst, don't you per se, ye jit wadrin ready for whom say, looking at what is happening now, Ghana Hano. So what they to 2 almost so any swadi who say on person who break 80 no a bit me a bemusa and I saying a beko within a few years now I think a year and a half no akano or met me a performing magic be a bit me as a Ghana for me. Yes, I'll share the year 2016 about what Wokoto ya. Oh share and people say coming you could know. Apple NDC for no 1.5 million votes. And so down the lane about 2020 elections no we need by 500,000 votes. Let's just say votes in so yeah they actually 1 million at free so and about 500,000. And you know say we 8 na some na okana na indeed no a better thing. And say the second term of the NPP government you know Niamamu Ayadegaka. So we share COVID-19 Razo Ukrainian war, Beshi Moi. I'm second term of this government now Akwa SMP. And I share the kind of new episode a bina and what's our ya or or minor Akwa him. And the current state of NPP no maintain one sia a war party nimone party ma or more Kasase comedy or more penny virtual more channel. Say, Miss Anna Mano and 2 years, na 8 no breaky, a bayading. Now, the only answer, I also share say a done deal at the former President Mahama. He said, Sebio, we will say, Sebio, Yasho by 1.5 billion votes. Now, the Omania, there comes out ball by 500,000 votes. Let's say, oh, who should I not conversa? Let's say, oh, should I not be Tina, Ghana 40 San Wa. Omode a buying for France a party for a buyer, but the NPP not to 20 years to see ya can say never be to a moment, but a man turns to Munemeya a bit hard in a sense to see a crime no can say NPP the NPP are so and then the trunk no I can say butterfly. So I don't know conform you shank can ye a billion soon so party so because there have been some MPs, or former MPs, or two on support at the Malan Kojicha Martin. So now we're a leading member, in fact, a founding member of the political party, a friend of NPP. And you know, Sunday morning, I'm sure, not a party mano, and to me, a new be a unifier, our Babeka party, no, Abomu, Amobisa Alancha Martin, Motosono, Sekoba, Simple Sabano Koranova, because I likely say, you go point out more 2024 elections about the Equacono, and likely say you better call runoff. In the sense, Obisa line, you can never narrate the man, no, because Nancy not me check a DB on the social media. Not the social media, but use Facebook, no. Let's find example. Now, the followers inquire 114K followers. We answer a jump 115K followers. The same I'm not going to say the last time I checked 116K followers. So it should tell you something. I'll check it, the name will post you on the wall, Kwampuna, or share the likes, and then the views, the commenter, input as a passe, the president of the land, and input the vice president will be our party member. Let's just say, when you are factors are, same people for no and Shan Kenya, it will worry them going forward to breaking the 8 now. And your money should do. My final question no would be looking at now near Ghana for enemu anope kra na ye ka akwambone ho asem e we importem ha no mo ye importem ha no mo de minim ekwan a yebetimi de ensesi ye boaka se we die asem kan bia eni ho ye wo efem ha yesu no omo so wo esoro ho esu miaye ahodu bebre enra yehu sa shamanfo krampo wo so tigu monten so clearly as a Ghana for odo a wo Edima NPP swati
kura ko fem then potting no betumi ye no animu ya just to win back sa love and political goodwill and na do e wo no no credit I saw okay no credit it's not make us say so ko share president Facebook page in pa what they me no ka say we are connect ko share ube who say for the past few months by Osha president posted on the wall I will Facebook and confirm like it and the show how unattractive the party and the government ISCC am no ka say e comment no so be bredi atem very good but I saw who sabi no it's no bia or dia mine commune ya tete adia and people so come you come no so e come no e tete na aban no anye den anke kan ho ntem a e be affecting aban ni yipa in the year 2024 elections because obasha me obi ntem me pro NPP but there be also ya ma fair analysis now what share we decide to compare NPP and NDC there be on some confoka and confess NPP and this will mean I pay there be a magnetic say no quarry but say we have two evils. But two evils, so we have a good one and the bad one. And the good one here is the NPP. Because so we share the kind of near NPP for no bar or more a chain NDC4. Because we share info or more ideologies. We share NDC ideology, you know, NDC no a friend say why socialist at the party. And NPP say liberal conservative as a capitalist party. But I shall do it, you know. NPP for no capitalist party, more political position, center right, no. Can be a NDC for and a socialist nema. It is social interventions that NPP did my Ghana. Let's just ideology no cry the Sakaka. But NPP no born home or compare or to sense and so on. NPP no born home money. And the 10 years NPP for no Luswaba. And I've quite said your money will be a million year party and it affects you a more day election because Osha 10 year NDC for since 1992 and now since this fourth republic, you know, NDC winning elections by 51%. There be a 50% plus votes. And now what the day, what do we need about? But to compare with NPP to a year, Osha NPP no there piano when you're 51 and above. Unlike NDC at the piano on the 50% in Kwana de Winyabam. So it shows you say so check a Ghana clearly in conform on the Padonna Kasa epe NPP no. The other NPP no say party no nyakona and an driver modi omoko opposition. As you see ano NPP for put to Medema NPP or so come you could say a more and the Tom Money because a party no near my and cost you no and I'm affect by because then you say a party. And without the party, there wouldn't be any government. And this way, a party now, that's a party, no, said you are buying a partnership with Tumwa, and my buying a coin to me because you did. Into a dupla, was a party for no party pending for no, or Mother Monesi from Nanikupa, the man, November from Kwakotaba, or Mother Guidelines, but my guidelines in Williams. I'm guidelines, they beyond the guidelines about the guidelines, Mother Bar, won't be so. Obi busu kra mun tin ba kwaso ta galan samia ne nam so ama alankoje chematia we founding member of the NPP no watimi every party ni because ohwe ne ma de ye ne nkrofo a won hwe no November 4 no kra no akwa akobroso ana ma ne de every eti penifo Justin Kodua Fenex Sevia Yensunti and the leader of the party na say omo a obubo mu din nyina no omo sin so mu ntumi nka o omu nyina omu abubo yi Justin Kodua yi ono o shemra kora nya dwuma papa yo abo ni din am friends saying Steven Intim o kasa enko ba bia ne na party office ho a na adum free and it is not the best because you know e bi kwa kase yes I be kwa ka John Bodu cry you and ma and just Kodua but sometimes the work on o minister there but position you position as a general secretary of the political party, you are the CEO, you are the chief administrator for the party. It's party media, yeah, cash over it you know, one so you should let your party people, your party members know that this is what is going on in our party. Say maybe and Kofukobi okay. When the establishment to say
say now more yeah our party MPP no say if na baby say omo si kubra bi e kosuna obi kubra there but me they make up say there is a kubra in the political party NPP. Nana yaw boachi yadom opoku ajiman anope yedasi bebre. Openi ono ye senior political analyst ene ne kwatwetwe commercial nso ma ache no ani dwumadi agusu awo etie na MPP asem de se ye kan ye nwie ne ma betena ha no mo aka ne meka bia ya na enokre but eno no ama manya otan bebre obi mikrofo bebre otan he obi ho no mo hu kura da but said ye wo ka no kre fa no otan kwa mo party MPP no nyame adom ye wo mpanimfu bi ho mo ne yedi nkomo ahobrasiem wonim die ntia because yebu nipa omahunu se we wuka asem kire no a otumi manage ne yie nti ye de bi ka ho yie ma betena ha me nka nkire mo da me metena ha nka nkire mo se NPP party Justin Kodua mbre bi meka kire o se nkrofo bi kura pese se de omode ye kwabena je Japan no omode bi ye no me meka wa ha ma beka me beka nkire o so omo hyemre enko ba bia ebiem Justin Kodua any owura Yesu intimi Justin Kodua nkwa de enkomo bia no mu di Jubilee House say ono sa small boy na so de makwala akra tiewu makwala akra ono o hyemre be kwa hi enko ba bia ampa o hyemre enko ba bia Justin Kodua se wo frɛ no abisa no a obeka kire wo pen se omunya ya na nkoma mpani na ban no wa yensesemu reshuffling. It got to a time when ministers and what they were doing and say friends and chairman ya or this way I soon team almost schedule ye it say be a week way minister in charge of Obentin obeba na dwuma wo ye wo ministry ho no waba be kire mu a kire wo mo na fe nia omo so nam fom omo te no no omo aka kire wo say minister nia yenso ye te wo fom nie momo de bia mo osoro ho no mo a mo nte nkomo a ekoso wo fom ho yenso ye party for ye ko party for no ho wo grassroots a enkomo a mo di banie enti Mr Minister Madam Minister ye bibi fafa ministry no ho omo tro omo ye ya ma mentally ma men kan kire ene ye de brofo ni twi ni frafra omo ye ya tro ministers na perform ni nyina ene omo de krata so me boa omo mra bontin me kan kire me omo de krata call presidency come on mampani so mampani ministers no ye no obuch nyina ahia 101 ye toto o ma no utie binim kasa na ebinim ne ye ne binim adwuma omo ya ebinim ye dwe ebinim mu nipa nti Mr President we mo yom free wa mamuom ana reshuffle won amampani Akufo-Addo ka kire o mo pen so no he doesn't believe in mayiwe medu ya kwasha ne onipa ne nya pamani free wa mamuom amampani asem o ka kire o no. If you think the person is not performing, there is no need for you to reshuffle the person. You have to say, "Sao ka kire won." Be pim ne reshuffle no ma anye. Enkofo aha bo ensem hye omumu e wo party nim enya asenketwa. Abronye kwame abronye kwambafo hwe bra wo bre party yi ho breye eduru baabi abronye so wo cheche cars pani bi frɛ abronye ka janse we nyai sebi ensemuhunu no adwuma odi bedi no wate ho asem biem ene wo ko Jubilee House ayese cars yira aban cars yira aban cars o yira free Jubilee House enya atamanya na tu the impunity ankrofo edi stashi sika womudi pre ahudie because woma hunu say ye den it is likely some make opposition because with the candidate no mu push the band they know very well say Ghanaians will aggressively vote against him until they know very well say they will go to opposition and it is your opposition there we have to amass wealth for ourselves ye kwa ani edi ye temo asem ne be ka kire mu ani modwa e free bra me ba betena microphone yachi as host asem bia ye be ka kire wo bia no ye ka kire wo wie ya 2-3-4 days na si pa mon share that monitor ye na mo be hunu se sebe
saa nam na ede no na nkrofo na wie saa bde ne yekọ Omampani Akufo-Addo ene nkrofo bi atwa ne ho ahia egu mo party no ye kan mo mpese ye beka. They are collapsing your party for you. Na man sorry sa bere mani beba mo so no. Na se mo edi bone. Ene Jubilee House ye se cars etnya taban na tu. Why no hwe cars se wo Jubilee House? Maami free mo pare. Chief of Staff. Wono na aban adwapade cars ni nyina hye ne nan ase. Na wape obi a na ye in charge. We are Chief of Staff wa. Wona wo hwe aban enema nyina so. Ministers nyina hye wase. Ambassadors nyina hye wase. In fact, all the appointees, CEOs, deputy one omu nyina hye wase. Ansa na wape obi on ebe in charge of them. Into uko Jubilee House aye obi on in charge of transport, security. And now no ye hu se video bi security or social media so ye ko hwe ya ye se vice president ne convoy aka en ankrofo epia. We are not safe. Who is in charge of protocol security our presidency? Na se ye vice president ne convoy munyi say all pray ma opeso baba flag bearer no yenyi no kura mfansi nchen still or ye vice president e wo se ye bone ho ban na vice president mua na ne convoy abeka question ayi bisa ne say security e wo Jubilee House no adwuma ba na omudi ni ho yenyan kase yen boss wo wa ha wo mi referee di yom bibi Captain Koda on in charge of security presidency. Captain, what is happening? Na a whole vice president ko baby na ne convoy akoka ni epia. Na we have vice president say why ha etika nim. Vice president of the land. Why ha no etika nim because in the convoy ko no aka. Meanwhile, ya said I employ for security aspects. Omo na bing doctor in this, why professor in this. Ya employ almost say this is their job. They should do it. Na yam fat Ghanaian taxpayer ni sika. You hear na because say democracy is the best option. Eto de ye papa. Eto to je de a musimunko UK eto anu mo je munko ha. Nemum eto development ya. Most mama ye mfa ye ho ntoto UK because Rome was not built in a day. Nti vim and vigor, the enthusiasm ya mo de be ka kire Ghana for say ye ntu ato no. Ye nso so ye de sa enthusiasm no any comparison na mo ye no ye de to Singapore ho, ye de to advanced countries no ha. Eno de na ka kire say munya abotre na Rome was not built a day. Meanwhile no, you the same person no beje to the ya, osi uko UK, uko US, uko hwan ye to no mo de develop. What are you telling me? Ada ne yempe no kresa. Eniema ekoso power Mampani Akufo-Addo na ban mu. Se wu nya information ni bia, o we be ho o MPP ni a. Se wu nya information ni bi se ne ya na nyame adom yesusu yetumi nya information ni bia, o we be ho se o MPP ni a. Na ye de nka omo ye MPP nka ye nka fa ye ho ban, but it boils down to Ghana as a man. Because asumdue ni party ni mu a wo mo na mo te aban ni mu a Omampani nya asumdue mfa enwen emayen nti na wo se ye make sure say whatever that is happening e wo mo party ni mu no ye de ani adi akire aka ho asem atwon adwen si so amoma ye hu bibi ene MPP no mpanimfu wo mu nyina dane ma omo kasa ye ntie ye muwam enipa kakra bi e na age party na boso nkrofo omubu afu na hihye omubo aye ma omakwanya omekasa enya senketwa uhwe event a esi ye ma aboachi agyako ye gi ni position free ni nsema eya were ho keke eya were ho obi ti baabi no amma command adan ya oye president ni busuani. No one is talking about it.
MPP for BJ Darocha ni MPP, Professor Michael Kwe ni MPP, Dankweku Botwe MPP, Jonathan Kufuor MPP, JH Mensa ni MPP, Buzia ni MPP. Hey boy, Heritage Christian University College semen kan kyerɛw sɛ fa ɔba ne bra na ɔma no entity na ɔmra meyɛ ɔpa bene. Business programs no ɛdɔso options ni nso nie. Yɛwɔ accounting with computing, accounting, marketing, human resource management, business information technology management. Yɛwɔ entrepreneurship ɛna technology innovation. Ni nyinaa yɛ options. Eti deɛ ɔpɛ no na what you see na okɔ anim. Heritage Christian affiliated to KNUST, accredited by GTEC. And it is a usua de no ho no mo a abasobode ni nyina no be free omo ho na aba. Your MSc Accounting and Taxation, MSc Accounting and Finance, MSc Human Resource Management ya ni nyina no master's degree programs no ebia. About your professional courses no so koso ICA, CIMG, CIHRM. Your ICM enso so wo ho no mo an ya opebia no ubetumi afa na wa yusuo. Media courses no so e free de me ye kusi the last part ye be kire oni nyina. Sentia was oba ye ho no say wo de oba senka oba be ye wo business, oba senka oba be ye wo nursing, oba senka oba be sua wo information technology. Nanso ye sign e the entrepreneurship training e de ka ho. Ni asan the financial support asan e de awo no. And inti wo free ho no be ye opabene. Ebiom yawo one student one laptop policy ewo ho. Affordable and a flexible fee structure ewo ho. Enwechi yawo scholarships nso bebree ewo ho. Wo ba wa ben na nso sikasemu wato ba ha ebehwe na yetimi asupporto amu awie na efefefe pa. Enwechi nso so me pa chaw wasi ne crowd ABCE GBCE any crowd HND any crowd ana odie no diploma bi any crowd a obetumi aba na wababa besua ade wo ho. Ebi nso a certificate ya me bodi ni nyina unibi still opese obesua ade a kwanya wo ho. Oba be apply say mature student 25 years and above. Me pa cho be dial star 789 star 300 hash. Na wato online serial number. Ubi abe visit yen website www.hcuc.edu.gh. Na wa apply. Me pa cho se wuntumi nya we no nyina Amasaman Olympic Stadium ena yewo. Amasaman Olympic Stadium ena yewo. Director Conrad Kakraba ne nabusua ebejew na omo de wafa processes ni nyina emu. Me no ka se adusuafo ni bi mkra di Canada. Unya nkoya a obetumi akọ ntentententem na nso akwakwa koje entity ya be yo pabene ankasa. Ne etie ne se bia ofiri akirichiri pa na wo ba ope ba bia da yo hostel facilities ewo ho. Environment ni really conducive. Me pacho ya na waba 0202298399 0547 77 0547 77 31. Eno eye number obe frɛ ne ya jo so. Baby ye duro no abusua ye be dane ye ho aba ye ba enkomo ne dɔso. Ensɛm no ɛdɔso. Na ɛya na mpanin sɛ yenye ne kagye bi. Ɛne ntini nsɛm bi wɔ no mo a yehunu a obi bɛ sɛ ye hwɛ ne sa hwene ani bon ne ye yi ani. Ensɛm ne dɔso both MPP and DC dosi asa ya na eba. Ya na dɔso nsɛm no ɛkɔso wɔ amanyɔfo no ntem no. Ɛyɛ so worrying. Me pacho ma ye na ne ye ho ye ba ye de aka nyina toa so de amount. Tie we ma yen ye ba sisi ya. Driver, jina. Na fa me ko obo de ensa wom herbal clinic. Na me fa mani ko twamansa ko ka dientia. Obi ade ne yade ko hodo mo a. Won fa ne yade ensa mafie bio. Na onya na yaresa. Wo pedi besi na me fa nko. Na so kwadwo ayaresa. Mo yade, wo mo sa yade bi a ha obi a wo kwa wo mbesa hwe. Yade bi ti say stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, and asempo. Udwale na wuti wo ho saa, wuti wo ho gya obo wa kuhu mesra. Yade aka wato
to them. Yadie bia helpia. Wudi kopie mo obo ade ensa wo mu heba clinic a. Won beti ne te say ye yefunu yadie ana wuti pai wuntumi ngo bema ana oba ntumi ngo. Oba wo ne bema da wo huntumi nsane wo. Bema wo de boss wo anu agemu. Yadie be ne ha wo. Wonase na atatai ana se wa honhono moja broswo ana wuni moja. Wani ase ye fita. Say ye nkrodo yadie bia helpia. Obo ade ensa wo mu heba clinic timi say te. Say 100 cedis, 120, 150. Ekwesi 200 Ghana cedis. Obema ho adru akwa akonom ama watimi anya wapom di amapa. Na say wo koyi folder, wo ko hu doctor. Ye screening ehunu ba bia yade ne hye. Ni nyina ye free. Mitwika wo krom ha. Obi afomehye ya ne ho adanse enko an odie. Doctor no yade wa bene. Kwana kwaje ayalehwe. Obo ade ensa wo mu heba clinic. Ewo achim odan ada eben masalachi. So mails wonom pe. Number no 0532333372. Ebrenaso Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. I'm Pioneer, your best radio station in the East. Ahenkan 93.3 FM at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Bro, Shannon Self Frames Oil, Energy on the Go, and then Ahenkan 93.3 FM. Edon Tuma Boma. I feel we Ghana Premier League, you know, baby, be a commentary better from no. Yegina ho, Frames Oil, and Ahenkan 93.3 FM, and the commentary. Bro, Anuti, so we are driving in now perpetual papa, diesel papa, fuel. I would be good. Nedu bakwa jojo, nedu abajojo. Menkwasa engineer Frames Oil. Yai any affordable product. Say diesel and petrol. Ya want it from you beer dear. Anuti. Baby bia we shankania wonam. Frames Oil filling station per move out. Na go boom. Frames Oil. Energy on the go. Afewe Kumasi Asante Kotoko. Matema phobia. Accra House of Folk. Never say down till the bones are rotting. Great Olympics. Olimashe, Olinkwasong, Dreams FC, Mediama Football Club, and Avufra Aka. Me say, watch out for your sports host, Joshua, Kwabena Ejanim, Anna, Kofi Ejiri, the live commentary, and Bremo. Live on Ahenkan 93.3 FM. Frames Oil, Energy on the go. Hey, now by school ben no nyai. Wait, wa bo. Missy, BC your coach computer placement when you be Sanya wa fana ko school papa. Sanka wo bo modern de nickel living bread school compressed. Aka obano anko be 6 ones. Na mi nim. Ene ma me mo chire mo. Ya ena e ba ne BC 2022 a ye di kan e wo Prim Central hanyina. E ba ne UC Mass so a the whole Ghana. Ya ene hurudi kan aban bra boy abaso. Ye teachers for the good from crèche up to JHS. Ya ba je obano antete ye de obefa ne kwa. Se opesuku a omochira ye pa de a ene na eye yen living bread school compressed. Ene wasa ode obano eba. Ya kwada ba kokra compresect wonya 8 ones. Ama oda MP akwa bona baso e wo suku bo. Ama the free scholarship. Hey, wait a minute. Na school to say they met me to fees. Yes, school fees ni ye moderate. Ketwe bi ekura obi obetimi dia ba betua. Enti ni hia ne se ode obano ebeba. Se eba se obano kura ye man scholarship. Ye be man be free. Ama na sua de awi. Hey, kwaku we de cheme be won. Ye wa kemoda. Se udru akema boabo advertise junction ha. E kwan na da ho na. Ye soundboard esi ho. Obetimi afre ye 0559 398499 and now say 0204 714040. Ya sign so car. Ya betre kwada no eframu fie e dia basku ye ponso a ya sign e do mako. The living bread, the best among the best. Ho ho ho! Empenfo say, Bembe nsin so man's no ham. So won some abon top and down correct. Na bibia dem a eye enkasa fabrics. Ai tie ni ye eye enkasa fabrics. Enkasa fabrics the whole Ghana. So wo pe baabi a yeton fabrics me kya material papa. Na de pam tade otimi se you. Efe na akono a ho na abeko. Enkra monten so ne yewo. So wo achim dan ni potem ha. Na ope so wonya fabrics etu ne duduom ebeton a. Bra ne ntwa ne sele wa ema wholesale price. Enkasa fabrics me kame kire wo. Opam de akọ wedding engagement
engagement, birthday party, anampo eye se material ne da ho a na ehome. Asempetia, men kan tenten. So what top product free and Kasa Fabrics a. One kasa no, on kasa ho. Eyen Kasa Fabrics. We echa kwan e wa Accra. Ana fryen e wo 0243 422 591 0243 422 591. En Kasa Fabrics say, mam wo kede akwatia oda manso aboabo asene abo. Any baby a wishe bia. Say you pom ha e na upe fabrics papa atode a. En Kasa Fabrics e hwa na beko. En kran wa baby a. Passy was in social. Now Accra University Papa Minyamawo and one Heritage Christian University College. Yeah, what am Asama in Stadium Nechi. Very serene environment for studies. A Denema Heritage ASROM. 860 a Christ-centered university. 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities. 860 at body shop for MOB entrepreneurs and also ready for job markets. For black students need their whole business ideas. Sika Emma will be one Casabo Numa and to baby school. Now a business owners and a laptop. Really programs Ben BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Osaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow! Mature students 25 years and above. To me apply. AFEWASI, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission. Affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Hey Jack, it's a bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Assemble Woking. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fat addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crèche, a copium tertiary institutions in Inina, and sorry, offices. And now what be bookshop kase and I will pay books in the Gumwa. Also call on one sa ebekabi. Kai, Nation and Son. Say, ye turn in the doso poom, sanso, and I open back pa on sa ebitumiaka. Akim or down supermarket, ye need GCB Bank and ED and shady moon. Fraying was 0244 293632, and I say 0203 083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yeda se fidie da so da hana wutie en hyene nso maache eno ni dwumadie no edin yakoto enkra ekoda aboafo adaroma womo ase mepacha nso wutie yen na unya maya obefre 0554 820910 dabi enye sa number no frewe mum na fe won so fa de bra na ye mahu dawuru kama enfa ma won eye 0532 209284 0532 250 0532 509284 number be friend ya jo so Jubilee Hospital de omo edikan abadada ye de omo se na tie ha se bosumi ye yewram nyina no nufuo da unse October bia no breast cancer awareness month ye de hwe ni abonufuo no hu dawuro ni aka kire se nufuo no de ye nti so how bia wo ho a ntempa so na ama dokotafo de omani de akiri ko Jubilee no omani se adwuma no enfama Jubilee Hospital bia na promo de ato ho no mu a e free OPD ene na mu a de baba be si wani ene bia hawo a e pa cha wo ba Jubilee e betimi ahwew ama ho ato kama awo brena so ope bia kwakọ wo na wenye wasumdua a mepacho fo ani kirem e wo Jubilee Hospital na yentimi enhwe kama pa atem dan aboabo amantra etwene ne so na yewo obefren yen wo 0244575799 0244575799 and 0241 784645 yeje national health insurance yeje private health insurance and intia na wa hye ne so edi amame yebeko na yene owura James Maakye On akwa kwatwetwe nkomo wo ye leader
Edema Ghana Public Health Association on Advocating for Health Coalition. Ono ene leader yene nkobo nkomo emfa dialysis owura kojo opon kroma krade na o suggest senka wo sesa ebo no yema National Health Insurance Authority o absorbe nanka ohwe na omutua sa aka ne opani nkobo nkomo ye route yen kan FM suni machi yeja na etisen nyame ehu ye mobona nso nyame adum ye se hoye ye de radia se dialysis ho nkomo ne yedie baabia ya bedru nie na no ye te ye se ebo no ya tutum oti si ya tutu dialysis ebo emu no wo as an advocate ye ba no apomudin semo a oti ye wuso mu sen medate dedi kan no anya me wanwa because me tired mo Kolebo hospital na the wa dialysis necessary na man born iodine cause amokra machines is abrochi na mom de dialysis nyina amokra ti abrochi intebra na ma boko sra euro ne time na obi hia say ombetu ebonu na etimi aboa mom etimi ahwe patient because a man to bonu amunye campo and tram supply maker and my no na mom we hand by dialysis amon sentiment inti anya mom be na mom de na e ha je ne ye ekwana nipa bitimetia because you are saying no omo hu say dialysis no enya idea ordinary person bitimetia and say Kolebo for 380 Ghana cedis it for every session patient being here 3 sessions into almost prayer more than 1,000 cedis and a patient being here now what should be nipa be no bitimate nipa do be nipa be intime afford this 1,000 cedis now what should be we no nka hu lab on by nka canon be nyina nka hu inti eba ne sa na amane bona edi ama other person inti am ne kojo ya again say I was say appointing bwana support nipa wadali yes I dey be 90 na for nti aba me ti e bonda anya nwa ka because me tell man nya sa that na work Ghana ni Kolebo no and to be because next Kolebo nko o private one say wo aka ne Ghana be na di 500 cedis 600 do 900 cedis but one just untimi channel so WhatsApp the untimi ntia and other na more there that ya untimi ntia enti me nya anya nwa ka ba me ti sa one okay enti aso man no den ne betimi aya fa ho se ne be ya ebo no betimi aba fom e de ama obi bia because kidney ho or how ni ho ensem de ye nhye da mo nkrofo bi a wo mo ne yese emra won so e betimi aba wo so e betimi aba me so den na aso man e wo se ye de fa ho Dedi kan I was say itimi a very elaborate education Emma Ghana for because there are normal be bra bit my kidney diarrhea no anokwan pan so mojabo so doctor say so far we do o teacher yare so far we do ya catch us say do be na say on because no go how benuma etimi tell kidney no e say san na me nyina ye elaborate education Ghana for say said the bit my boy on ban ama etri yare no because so far Ghana to say over nipa 100 ya e mo 13 and kidney disease. If I say Ghana for 31 million, no multiply more than 1 million Ghanaians, and it's some more kidney disease. But I should dialysis center to Ghana, I have 56 machines over Ghana, I have do 400, and if I thousands here more to be then the machines in case me other support them. So they can say make sure that increase their cost and that will be in and it means great and not. Let me find out in and associate. The first thing you know, proper investment. Kidney disease and dialysis in the same. I was saying young couple of Bambo Mukabishim, some more dialysis centers maybe. Or for them to have a support, buying process or more dialysis centers. Something what epidemic. Panisel or more Muyo Mujima, big companies here, them support music group, beauty pageants, any programs. I'm just going to be real, a bit more for more machines. I'm a hospitals are. I'm going to share one now for what kidney area. And now they just get a mechanical, I find a boy. Not say the other countries no obinya kidney disease it's in the ebwa na emano dialysis man free of charge. Adeba come say answer na obedu chronic stage abi nya dialysis on kwan nyina na say the acute stage. So acute stage say unya dialysis tema etinma o kidney mesim sha say ye djuma bi. By na say dialysis bo nyina ye din into bo acute stage camp onye camp meye
I am dancing a bit of man, the kidney, not a shot, imagine, not a kidney, not a car. It's being here to be proper finance, if I say a bamboo put to be that for another the Kodak Comakin, they can national health insurance. Said to do a key stage, I'll be in any treatment, a bit of my kidney, not shot a judgment. Not to be then advanced stage now, only me, young fee, this is where that is a bit more than that, not nursing diet, Juma, a bit more mine, of course, because so sure more kidney disease now, doctor, so move, your doctor, surgeon back or dialysis. Oh, your politicians did the mobile for dialysis. Your maybe Bromun now will be saying you know pass together and your one is so unknown a bomber a bonus of Bafuma will be a bit more for this. I'm a Ghana for United Nations. I want one thing. Okay, nti me final question me bisa wo na ya je addition kakra dia fa no so ho. Yes, dialysis no machine ya ka ho asemi ni ye bre a onipa no enya yade ni bi a wo kɔ hɔ na ye bɛka ho asɛm. Nemom yenhwɛ nneɛma bɛn saa yɛn human behaviors bɛn ɛna ɛma obi kidney etimi kokofa ɔhaw de ba ansa koraa na edina kopie baabi a yɛka ho asɛm yi. Nti sɛ yɛdi kan no mogyaboso ayɛ hypertension no sɛ yɛ manage ne yɛ a etimi ma yɛ kidneys no nya problem etimi cause kidney disease. Opa ɛsɛ yare nso a ɛno nso affect yɛn kidneys no ayɛ timi nya kidney disease. Saa mogyaboso ne ɛsɛ yare yare a sɛ organ ni bia ho make sure sɛ ɔbɛkɔ hospital ntɛntɛm ɔbɛma edu adɔka dama no na ɔbɛnum ɔmfa enu bia mfa because so the new papa na yɛ manage ne yɛ a etimi the kidney disease ebro. After onuma bi say infections, obo otimi nya infection bi a etimi cause kidney disease. Obo otimi nya malaria. By now say yenya treatment nim tem amano no. Malaria infection etimi cause kidney disease e the man. Etimi be here say obi a ofili so yare bi a men fantene se ensure ho ento wan kasa wo no enum e so hospital ye lab na fe ma wadu say the victim abo na sa infection na abo mo ne victim clear. The cluster infection in there and cause kidney disease emma. You born ma on so or tell them in pain so we will be a one time dehydration eating our kidneys no age because kidneys na yi a fee ni pedem na bin so account near Johnson. Since no minister I bring the catcher kidneys men chin so be brave in fee the pedem because instead of the pedem cancer it's a banana kidney man abras now with time when a kidney disease. They'll tell you be a better animal so. Nka bi bro hono ma o eba edo bi obenye bia no aso ye turn do car no aso ye turn edo we no akoso send no nyina na say most of them na kidney say eyi sai no na aka ni nyina say ni pebi ana say waste product the dust they poison kidneys and my kidneys etimi say one on mo nsa alcohol be free and to me the problem etimi ediba obo no ma hospital okowo ye na mo je tunu the doctor nurse na one intimi enya nsem amani moja anto no mu a and the kidney disease etimi ba omom ya galamsey for example mercury bro mu enuma ebo mu ho nyina etimi the kidney disease no etimi ediba nti sanoma be bre ho na betimi ayeba de betimi de di kan esi anu ano kwase di kan no so you be out your hospital na nya doctor betimi lab na che obi oso no na wanya enhu treatment on here. Man kasa men fa pen so no enum. Because the number etimi affect your kidneys. We na maka create me kidneys no etimi ba. Mama ka wan time me ready. Omo nya time enjoy omo me pen stress. Stress in situ more serious effect our kidneys so etimi onya kidney problem. Ti e say nya men de dia ho me. Nya me de nya me de exercise. Nya me de num so bebre. E ba na say be nya pom di say de nya kidney disease. Na omo so di appetition mo mu na aye nsuo no wo mo so etimi kofa ba on the brain in sanum e ade ba kon to me be kidney disease eba intimi two Ghana for na for na dey inside ten young boys dey brebo and the nura fra tramadol the afra energy drinks ni sanama ni nyina e ade a ukoso yesa na etimi affect our kidneys no etimi ten na you say kidneys na emenu obo ane dey ba ko the ba Ghana ni bia most of guys no e o mienu baako say a ohun se baako say because baako na kan be tinya so mu ama dey say be but send there bon say when you killing the united to two nyina no na break it down and say e brebo an fa na say itini into kidneys say a say itinya won hwe that be dialysis na say obi be ma baako e transplant na otimi di as sort out into
you say you are there precious what the pen kidneys are. I'll say a bomb by ya did also say the boy and kidneys no by say son managing the boy and kidneys no by yes I will lose it there. Unya this will be my bab yes answer bab on enquiry and malcra. Yerama yena CBB ni ebesa ba nchen biom. Nothing that. Enti enu James Maakye On ena ekotwetwe enkomo no. Ora James Maakye On eye leader at the Ghana Public Health Association on Advocating for Health Coalition. And yet, in common in Timuamu Hunu, a renal dialysis machine. No, Muamu who be that na ye display our Facebook no as one. Se who be that I was so the Asadam Yankopon papa. Machine ya kana semono. Se who be that. I just a woody Yankopon kakes. Ye, I was a wo. Udi diagro. Nkrofo bre Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Every more books at all. Nkwada na bie school. Free na ekwo nyina. Adaje ni poso. Nkwada na betwe omo awofo. Obeto book. Na obeto book ni so de ampacha book no. Ye obi wo ho no mo a ono no kokotu. Free baabi omo ton ni bebre no. Na wa baba beton. Obi wo nso ono nso so. Okokoko fa no abeton ne nkete so en ye won yo no ankasankasankasansa omo ye book ni wi a no omo de ya begu na boboa no si won konkoton na se ye di safwe toto ho a ne ye books ni wi a ye tam the free factory ho ne ye de abre no ene ne a ono no kokofa no akoton nti omu nyina obi a de ne mfa so de atotototo so enti ne ono no kofa beton ayi ne maako no ono no mfa so obekọ animu so adaze na eno na Blooms force yen kan kire wo se omo de no ye free factory ho a ne abeyi nti bo no eda fam Blooms Bookshop and Trading Enterprise yen kan kire wo se enkwada no a wo mo ekọ manim e wa adesua mu no nse bi mu free class 1 eko 2 eko 3 eko 4 sadi diso no a wo mo suku ni ho aka de nyina no ba wo mo ho a obetimi ahwe adi ho dwuma kama edi amawo enu nti ye keka exercise books, rulers, mathematical set, pens, pencils, correction flues, any niakaka ho cardboard, num office pin, num graph books, a whole lot. The bacho faubano, efa ne kono to ho nyema nyina fama no. Onso so a onso so be bookshop. Na wo pese okofa nyema be gum na wo ton no. Entu kwan kwa chiri. Bra be fa ne yenton no atufuo buom emfa emma wo. Ye de bo no be ma wo tede e free factory ho e de ba e factory price ene ye de be ma wo. Ye bacho ye wa achim odan ye ne achim odan ye ne wo mo car park no e na edi enmuhwe. Achim odan car park no na Blooms Bookshop and Trading Enterprise and di enmuhwe. Na ne etie ne se ebia wo san ye printing o printing ho aka de nyina no so oba ye betimi ahwe na ye di ho dwuma kama de ama wo. 0244 293632 0244293632 and a 0203 083731 0203 083731 a number wo ebe friend yetimi ajo so kama ma anope yenchia Madam Eva anope ye ma good morning ya jidi se bibia boko de afi ye free hono mo a na ye call Frimpon Enterprise no so ye adwuma wura na nye ono ankasa mpo no so ye adwuma wura wo ankasa ena wo hwe adwuma sono a wo ye de mo dan man ene mpotem hafo a ena mo amotam sa adin ne de man se a we wo ye adwuma wura wadi papa ache oda so anso a papa no okuram edie ene nti wo tie me na wo so wabie provision store wo pese okofa niema be gum na niema no oton a utumi nyamfa so adi free so de ya wade a entu kwan nkwa chiri bra achim odan Madarina Hotel asiye ho a na bra beto niema ya tetebo no so ye ton atufuo bo se ne won so koton a ubenye sika e de ahwefie me pa chaw Frimpon Enterprise se otiase se ye nkum dwafo ni dwa ene nti no oba beto niema e wo Frimpon ho no mo a e yade se ya tete so se hu e de ama kama pa me pa chaw e ya na wa fraying was 0244 897525
0244897525 0206473953 0206473953 ɛyɛ number wobɛfrɛ na yɛtimi agye wo so kama paa yɛbɛbie nkrabata no bi wɔ akyem ɔdan mobile ɛhɔ no nso so woba drinks nko a ne yɛtɔn ɛna nsuo ɛne ti deɛ ɔpɛ bia no nsa ɛbɛtumi aka mebakyɛw ɛnkasa fabrics nso so dress wa ma ho ayɛ fɛfɛɛfɛ paa ɛnkasa fabrics sɛ dwumadie no a wokɔdie sɛ yɛ wedding sɛ yɛ engagement sɛ yɛ outdooring no ɛyɛ adeɛ sɛ wobɛkɔ ɛnkasa fabrics na watumi adi sɛ adwuma no nyinaa de ama wo kama paa ɛnkasa wokasa ɛnkɔ baabia ɔse nkasa ɛne nti fo ani kyerɛ mu wɔ hɔ na ɔntumi ɛnhwɛ wo 0243422591 0243422591 ɛyɛ number wobɛfrɛ wofra abɔyɛdin na ɔnhunu sɛ wofa number no wɔ ha na afei akyɛdeɛ kama ɛwɔ hɔ no ɔntumi ɛmfa ma wo Jesus Alodina Abolunga Awidiba atena ase ɛwɔ ha apo mɔkɔdeɛ bɔkɔ binia ne de me bantem onya sama bantem me mɛden hu sɛ waba. That is it. No, I don't blame you. Me nya una me blame. Na me te reception. No, one two obi a wo ho. Oh, da obi ani ho. No obi ani ho. Oh, okay. Any fa. I don't ho ye. Nyame adom. Bibia fine. Nyame adom. Good. Na won so e. Bɔkɔ. Me time no so anti ma me bobɔ so ana. Nema me de ba do so be time no so akra. Inti o. Yo, me da se ma me mfa akonya so nchia ahenkan atiefu anopa yi. Na ye another special Wednesday. Mame nchia ya mame Honorable Victoria Du anopai michia no pa and me coordinating director and then MP for Ona constituency mpanyimfo yinti ana mete ha nti me ba ha sometimes I have to acknowledge them. Menua this week ochina ye be di Juma Sranko be special program bi Ghana Secondary City project support program na Brim Central yaka hono ochina that is 5th October ye be Hanover site ama contractors mienu na omadi dwuma bi wo e municipality ha ye maame Honorable Victoria Du ne the staff of the assembly ya bom last year ye bom modern etimi qualify e pass ye nti omama iska bi se yemfa ndi dwuma bi na project ni ye project mienu na ye ba be ye construction of 275 meters by 0.9 meters distance a diameter box culvert you drain and then 2 by 2 meters reinforced culvert installation of 264 meters by 1,800 meters precast concrete pipe from Old Premier to Bongare. Nti ba brofo no akenkan mami me ba wo convert wo mami afia broni sa brofo 200 meters na me ba kan maka brofo na wie nti mami fa we ni fabric mu de ni nyina ne se ye ba be ye culvert kase bi efi Old Premier ba bia yesi stores no afomu a be pie afa ba bia timber market ewo no na de akoto Bongare nsuo no mu mo be ye gota yes covered kasie bi sa se de be ya nsuo na efi sa area ho nyina no entimi ebetimi abetwam straight akogu river Bongare ni mu because you identify ya who say it is one of the what do you call it area nsuo volume of water na eba na eso pa nti eno ochina ye ba Hanover ama contractor na waye ho adwuma nti obeya from eno ye lot 1 from Old Premier to Bongare Stream. That's lot 1. And if you were, you better be to me surfacing of Nkwantanum road with road signs and markings. Construction of 260 meters concrete U drain. And also, Nkwantanum market wa o kosorona. We say, unya fwa as if you are going to Joydro and up cap price. Quite no. And about also wa eko zungu area ho. Nti ye be ye ne agusu akwa nim kakra ana ye be ye u drain kase bi won se of market ba bia market wo no sensuo to a efisoro ho eba no the volume of water efisoro
esane ba ase ho no enye easy nti ye baba ye covid kase bi se de be ya na egu kwan no so akọ anim se de be ya se nsuo no fi stop on na ba ni nyina be gu covid mu na abesin atwam na akogu nsuo na ewo eda okọ onasku nsuo na ezete kasawire also aha na ni nyina akogu ho nti we eno so ye a different project a ye ba be ye se de be ya ye gu efi nkwantanum babia station wono ekọ zongo area ho ne Caprice area ho no a ebe ma sa nsuo bebre na efi area ho ba ne nyina ebe ba market ho no ne nyina be gu gatan mu ne abesen ekọ se de be ya ma me no mo a wo betena station ho no nsuo no how mo because se nsuo to na ukodu no hu nsuo na efi soro sane ba na serious pa nti eno ye different project so a ya identify a ochina ye ba Hanover ma contractor no so aye hu adwuma nti eno ye lot 2 eno ye lot 2 project nti ni nyina ba so ochina 5th October anopa na ye bedi kan ye baako lot 1 de no 9:30 am na yakoye lot 2 de no so 10:15 am ye be ko site ye nyina be ye be ko akohane oversight na ma contractor no wo ba bia contractor bia be na adwuma no ochina this is adwuma ebedi mpemfo bebre be ba ase ye member of parliament be ba presiding member na adam mpemfo ya invite a lot of dignitaries nyina be ba na ya inauguration including the media nti nyambo a ochina ye be yes project yi handing over of site ama aye secondary city project no support program no ni sika no part of it no na yes project no aha yo mami mfa no ensi ya full screen no ya dey buy wie this week Friday by this Friday no full screen no ya dey buy wie nti se wonim se wo ton aduane ya screen wa by Friday no wanya na se after Friday na task force no ba bonten na wonye bi dia the 35 cities that we betuano, it is being multiplied by 10. It's a penalty. Until you pay 350 cities, 3.5. Until Mr. Mama no abiano etono. So onim say, excuse me, so onim say yen screen wa. Sa exercise no nye bia, yen hwehwe omoja mu emma okrata bia say wo qualify say obaton aduane a. By after Friday ni de, say task force no ba bonten a, wo betua 350 cities. Nti esram se na 35 cities na se want man ya na after Friday dia ubetua 350 cities that is nkai boy ewo hono no ana your registration no is one go me nua onim se ba bia fraud ewum enra me ko ya na office wa wo ha na late be buy obi afre no ne card ayiro ana wa ba be request for replacement ohana obi afrene say one sane 30 cities ngu na account no mu na onko magine card. Meanwhile, you cannot send the money into that person's personal account. No wabeji card no. It doesn't work that way. Nti ye border will say scammers abam. So obi frɛ say 30 cities mano na card abedi kofodi anasa abedi oda anabedi suadru abedi any of the registration center is not true. Say o card ayira na say o the request ne ba card ni ye ready a ya approve a ena officials na be frɛ na wa ba office oho no ana om the code bi ma no watua sika na gum nya ontua ma obia wa office ho okay wotua wie na message ne ba na o card no ya print ama o sa na ye no nti yesrɛ ma obi tumi frɛ na o so ya print o card na obetua 30 cities na obetua 50 cities agu line we so asana wa beje o card no da bi sika na yentua ngu entisa nti se obeya se ena officials frɛ say bia o card na yira no say ya approve say for replacement obaba office oba na ya ma code ho no watua it goes to NIA omo what do you call it omo code account and sana ya print card na ma nti yesrɛ mo ana new registration eno so ekoso mo amoye registration from last 2 weeks 3 weeks ni nyina no yesrɛ mo account na ya ready mo meje ya mpesa obi back now but never say obeye yi registration ni card MI as na backlog na ewo from last year o ma register ni nyina na obi card aba okay unless bia obi wo problem bi ama ne card ama nti yesrɛ mo a wa unim se wa ye bra na beje o card na fa ko di djuma ope
and yes remo ana mo aso mo card ayira say the process na ye kire mo no you go to police station na wakoje extra na odi aba na okwa din na e wo card mu no edon ana odi ba ma mo na okwa sesa din e wo ho a oba they will find it difficult say obetimi aye replacement amawo ana replacement no so yes card na say ye print for amawa eno so ye 35 cedis nti wo ba na wa boa ho eno no kra no ntua at the spot wo ba ye process ni wie na bibia go through a ye be fra no wa ba wo ba na wo betua ansana ya print amawo scrap dealers wa ma moton alumi na anopa mi ba no mami bi eka asem bi kirem na mse wow wasi anopa no na oshia mama mienu omunyina backbone machi nice guys na pipe ebi wo fie bi anim nti wono eba paso omo ana okoto ade wo shop bi oba just less than 1 minute no obedu ana pipe no sa kokko na ewu mu na te say ya twafi ho nti oha na say anti problem na ye de soa this those drug addict ni alumi boys na mo na mo no nyo sa boys ni nyina na ye sa de no there are people who dress nicely nti omo twetwa no mo de gugu omo bag no mu no me omo de akoton nti we should also be very vigilant say so who say obi ni na mo afichire na dress kama it doesn't mean say he's far from yes ebetuma ba say ono kra mpom no so why gentle nti who suspect no bo hu ana wadi bone na okọ nti esrem a so obi na mo afichire na why gentle address kama monitor no yie ebia oba be di bone but hu obo hu ana hwem wode kọ nti abasa na so ye the problem na to this woma sabi drug addict ne alumi woma mo nam egita pushi truck etoto niama no ebia kura na nya omo but there are guys are ma disgusted omo ho ayo omo ho so gentle so yen say they won suspect no onam gentle ana wa bone bag nti wo twetwa na odi agu bag no mu ya officer ba ko ato ono so sa okodu fie na ya twa ne pipe afiso nti we de yesre mo a say obi ne na mo afichire na o address botai kura gentle monitor no wani akone ho ma oni akone ho because betima ba say yes we no be but so all this gas no ho sa na what dream kono so how do you suspect such kind of person ebia na ono so kura poro na edi bone no sen obia yesre mo eno so eno no mate me fa we ntwam na me samra ho no sisi ya me pacho every cancer as attack se me cancer so pese usi dan ya ho aka de nyina na obehwe no watimi aye e de ama a free long span roofing sheet product e de kokusi the last part or any nyina enti long span is say no or sanding seam self lock IDTIBR size is no so 0.3 mm ekopim 0.6 mm standard roofing sheet or aluminium roofing sheet or alu-sink or galvanized scarlet and a rubber. Yabana says we need so rate caps or rain cutters, valley cutters, side streams, sizes from 14, ekopim 8 or will be and adwanon so colored nails, wire nails or roofing nails, China techie and a German metal doors and a wooden doors or sizes in be China plastic TNG. If I try to down one Kia station, you know, and a ED and we share with Jackassian which you honomo old CMB Kuku warehouse and what tema and which you sign extra blocks. Ye in block factory no ewo in Tiamwa Hotel Junction. Ye ben ash foam depot. Me pacho ubetimi aba se usika semo yo enyo ubetimi aba betua na kakra eso an wetimi ato nia opesa wotubia say roofing sheet say ye den ubetumi aba abaye ne sa pepepe. Free transport wo 20 years manufacturer defect warranty. Quick delivery within 4 days baby I will be at the bebrel. You crab blocks no free 4 inches kopim 6. Hollow blocks you will be a supply me ani abo and into would then see who near nyina no contractor fabra besom ye na yenhwe eni hu dwuma kama emfa ma wo in cancer asatech say a total solution of any roofing still anointing obe friend was 0245 979311 0245 979311 na ontumi enyo so afei ne krakra mu no ye de aseda e call ama HGA Africa o se yen kan kire kuafo sema munsu biom sanse Ministry of Food and Agriculture Environmental Protection Agency aje wo mo fertilizer no de atum offer a organic farming aid kese pa omo dom mo eburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon cowpea granite yam soya bean oil palm and afi okra mu nyina mbetimi ama monsa ka bia mama na so do so
100% Ghanaian, 100% natural. If I talk for cattle casino, to be fakugu no by so. Na yen tunchi amshe. Achim down for tails and details agro. Sanso and a hoto agro. Mr. J. Ewa Benase Farmers Home Agro Ewa Samakese. Achiasi ya Biski Agro. Magina Agro Ewa New Bremen Kokoye Harfit. Abemu ya Francis Agro Kede Eye Maranatha Sanso na Farmers Choice. Ekuasi ya Nyame na ye Agro. Plant Good Agro Kufuridia. Sanso na Suhum Eye Chester Agro Chemical. Ututom kupie mu obuedua ko Showe Agro ho. K Danso Ewa Assume. Yabefre wom ewo 0257315132 0257315132 Jesus Aludina Bolunga edaso wo ha wono ene kasade ma Bremu Central Municipal Assembly anopa yi nkomo ewo assembly ho no ene ugusu a wo chirichiri mu ede kire yen wa boroboro bebre nu aso ba ko sinyame adoma wo kina assembly no ede contract mienu ene de ma contractors ni nyina na ye gatters ene wo mo baba beye se ne beye nsu etoto no omanfo a ewo atem dan proper won ho ebetimi ato won ene afei wakasa about food screening no ene achi nso wasan akasa about scrap dealers ena NIA yemra na yemfa the last one into yo me da say menua oba assembly ho before obe wura fosoro no kra no when bebo ayi ubedika share client service unit e wase ho a the client service unit no you establish the client service unit to receive complaints from the public nti misra tie for say client service unit no aye office bia o ba di kan wura ho first de ntia o ba assembly ho no ho na obedi kan wura na wabo officer na mane say bia me pesa me call engineer ho na wabisa what is the complaint about until ube mano sa information no na watro odin na watro o complain na issue a o dey ba say wono client service union entimi address ya na wa refer you to the officer concerned first until o say obi aba straight o person call chief ho and say director ho but in same bi wo ho a ebia ya training the client service officer in such a way say nyema bi wo ho no a che say wono atimi handle wo ho and say when timi a wo take nipa particulars ni details nyina na wa forward aba na ya free nipa no na ya schedule date na ya nipa na hia na ya timi resolve some of the issues nti yesra the client service unit no office no o ba assembly ho a di kan wura ho ana say wo de wo issue bia free sa client service line we wo fra officer no be peke na issue bia wo ho na woni na akasa 0342 290107 0342 290107 class service unit Brem Central Municipal Assembly number no ofra class service officer na peke na say it should be now wa na woni na aka oba pick details na officer concern na officer oba address the issue no na woni wo be kasa kama na say hia say be fra wa ba na ya fra wa ba ntimisira ma sa number no eye client service line enye lawyer obefre to direct to maybe chief executive and answer coordinating director uhia information ya free line we na ebia na obi so hia information ebia won TBB ase o free line we so a obetimi aje wo so kama na se ebia ono kura wontimi in ansan wa obepeke details no na wa forward aba na so yetimi a contact wo na de wo bia na ye no waka no kama is open to the public ye pese atiefo so bibi how assembly ana bibi how bibi kire wadwen wo ba bi na wonte ase a fresh line no o frɛ complain bia wo ana se bibi a ekoso wo area wonte ase no report ma no fa complain no ma no na obetwro na watwro details na wode aba na ye hu se de ebe handle no 0342 0342 nyinya botre 0342 29 0107 client service line science should be more 0342 29 0107 yo okay. That is the client service line. Mate. Property rate esrema at the moment no there anya assembly na yeji last me ba hana me dey to dwa say your officer we in charge so assembly take over so a e be ba be bomb mane but so far as officer different officer or handle property rate no me the number to
just say omuntua ya frɛ no baabi a obia obetumi aba na wababe attending to you kama na sɛ wan frɛ ebia na time no so a na akwade sɛ ebia wadi akire na obka sɛ obia wotata me mamma ya mane yenya awe nti frɛ line we 059 61 38 974 059 61 38 974 your friend no sorry o friend na wabana mane say bia this year won't your property rate but bi o bia obetimi aba ho ana say obefrɛ na wahia no na wakyerɛ say de obetua no fefefe wo phone so kra o ehia say obeba office ho wakyerɛ wa na waye no obetimi atena ofie na watua kama nti we dia tiefo medama say enne so why exhausted you the buy ma me to aso yes be bisa why exhausted da bi me exhausted akaba ko enti bone to fa mami yo me da say ana ye ba refuse collection yesrɛ mo a e bola no say o di bola container si ho mfa bola no kogu container na se because that complaints e ba say container si ho omo di gu ase no mo di abegu ase to mo nyai yesrɛ mo a o ba na container ne ye ma fa kogu container ne mu mfa ngu ase se ebia o ma mesesa kogu container ne mu yesrɛ mo we so mame mfa konwa so nchia me nua panyini assembly obo adwuma pa nti mesra ma sa bola no containers na esi ho no esi ho se wo de bola ba fa kugu inside mfa ngu ase yesra mo ana ye revenue collection to yesra mo revenue officers ne ba na issue bi wo ma a wo ne wo mo won ti ase a wo ne wo mo manko betima aba office o ba e be chire mu kama because sometimes the bill no o de serve bills na obi the issue aba bill we te so mame ono revenue officer no won timi te bill no so ma so wo issue wo ho a yes oba office o ba ye wo revenue unit e wo ho a your accountant Kofi Eje won na ye in charge of revenue nto o ba wo no bebisa wo problem na wahwe na say IT for na be solve problem no ma solve no ma hwe ama nti yesrɛ mo a ana so won receive bill a na revenue officer ne ba na o situa ka na won ti ase a bra office o ba e be print o bill ama ma me fancy next week nyame bo a ba na de atwa so mate me da wase pa me nua obo ye da se papa ensanie asase ya ensa abusumi yasa ensa ensu wudu a mo twa ye ho ahia mo nsanie nanano mo die nie mo mo twiriri na mmege tirada asona agona oyuko any breakthrough adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo mo mra mmege nsa no na mo nyina ye kye gidina pa ina na kwa mpofo wunsanie ina na ye agye wunsanie na kwadwa ase brabeje nsa no na kusi brabeje nsa no akusa